Alright, I will see my mom in a aqua beam and famra, the Bonesman TV. Aja anya baby drew. The religious show, and I hear the so. Na the sister suina, Ushimwa, more panicasi, Bako, or Minchain. Yes, I say, not to say, yes, I say, from the Islam side. Yene aya asafu bi nso betwetwe enkomo yene aya sabi abosonson fo bi nso betwetwe enkomo ne ehu both side religion and den enti na ye betwetwe enkomo wo yakramuni unimo abakosem unim die enti a obakramu oba asori dem na oba mosque a woro mpaboa unim nyoma bebre wo ha wo ye kramusum no mu a minim se ene efiri na ekoi no na wohwe ya ne bebre mo na yesoso yesua de yaba se ebekira de ne yesua de enti ye behye enkomahwehwe na se imam assalamu alaikum wa salam wa rahmatullah na apume alhamdulillah de amiase mepezo wo bodi na opposition ukutana na ode atujwa okay your friend is Sheikh Ahmed bin Abdullah okay me yaraki yakaso bi yaraki ya waye for the Quran esayare okay in Islamic way enye epan foforo so and at the same time ukuriya waba mu ya afo hiatua mena me deputy imam ekorono ana yesaya da'i yakaso bi da'i ya obi a onam eka nyamesem o radio so TV so any nipa boja yetimi koko jina edekanya kopanse wow nti de kakara Sheikh Ahmed okay we see nti mene Sheikh Ahmed na ebetwetwe enkomo nti minim se yesua de wonti bibiase a obetimi do adwenkyere afa ye comment section na ye nyina so yetimi asua de Sheikh yanshase Islam mibisa Islam religion no yewo yachichemu ana nyina mo ye one religion say Islam de aya esomba kope komshani bia oba bia aya kramani Abraham, Noah, David, Moses, Jesus omunyina nkramofo na Jesus ye kramani yeah say we see Yesu ade because omunyina ade asemba kope ne bai omusi nyankopon ye ba kope enti Jesus na Christians ekwa sorry ekosom no ko bompa ye fa no so chi nyankopon no ono so ekramuni sa no ekramuni because wa ambasa ye nsom no obase ye mesum nyame he is a messenger okay from Genesis to Revelation onya one verse I bet me a kire say Jesus ka say nyame mo nsom me I say I am the way the truth and the point he is a messenger or your point the accept now that can do so I one point a different topic into the about nti nkramosom de aya ba ko pe ye nyina ye se nyakopon aya ba ko pe nti se umu chiche mu bia ye nipa no ana de politics de aba esomunum ana ya chiche yemu by Quran ne de aya ba ko pe hadith e kom shen Muhammad sallam na num kasa no eno so eye ba kope ana nkramosom eye me se me dwene se me susu se enim call Allah nyame se call Rasul ya Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam it is a se ntichemu bi o a eye politics division self interest ene nipa bi ede ayede ede aba by esomne de ya sem nyina eye ba wow what do you make a crash Jesus not ekramuni when me say no different topic as time goes on you be sure yeah mamibisa the Islam religion kramosom no when the buy if I comments na buy so me statica say prophet bia or buy bia start free Adam so na Adam e commission o se yakopon e descend bonsam e de ba asasi so bonsam ko dada Adam how Adam free heaven at the bar asasi so Adam all wono ne nana no no na o ka bonsam ho asem chirom se bonsam ya mutamfo mo nana mo papa on ne dada me na me be wi ase ba nyakopon se ye papa ye besa be wie ni nchen e wo heaven ho enti Adam was a messenger and now o preaching oneness of Allah
nti ono achi sheet and the Christian friend set by Idris omo by Noah by omo nyina be ka asem ba kope by Yankopon omma commissioni bi emba abra enipa enyera ti the moment a enipa be hyase se omo yera omo di bibi ebata Yankopon ho no na Yankopon asoma commissioni foforo ede aba nti we a Yankopon ni tension nyina ko Israel for so the commission for no dodo na Moses, David, Solomon, Jesus omo nyina eba Israel, but Israel for no me very difficult. Na omaso the ending na me fa Moses because Moses pa na bre omo embra Yankopon fa Moses so eje Israel for free Pharaoh yankram fe ne Pharaoh na ensam hwe epokoko Yankopon ma mu chemba ko 12 Bible ka say 1 but anche 1 because Israel abusia ko no mo yedumienu no obi nko obi lame enti pokoko no mu che 12 akon 12 the Bible no so chere say emu che 1 emu anche 1 Quran say emu che 12 because na Israel abusia ko no mo ye abusia dumienu no obi adi ne leader chi oko foro bi leader asembeto oko fa abusia foforo mo asembeto na Israel for a very difficult ama Yankopon di Israel for etra yuso na aduane bi firi soro ba fa manna wa thalwa eno na Christian fa say manna na firi soro bre o mo direct ya asem no mo kan o mo say Moses ye di aduane ba ko do ade afono ye pe different type of food my different into order na rabbaka so Yankopon no say sabi abane mai they were very difficult people. Oh man, Jenya me commission ni bia ndi Israel for obi aba on be disturb no e ko pem say Jesus a ono ye ka chiri o Israel no e ba ya omo de omo say omaku no na make Jesus assembly Islam there a different topic because Quran say oma qatalu oma salabu nya me say ya nkuno ya mbona sendua Yankopon fa na de ko so because so nya me dofo o mpene masa ni bia se ewuwe enka no ono na chi and sana Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam about 7th century. Nti Jesus ba ma nyame fa no koe and sana Prophet Muhammad ba. Nti in the Bible no Bible no church say Jesus ye born asinuam ma owie 3 days time na sorry no utukoso no eno no sanity na yo Injil Zabura Taura, your Bible, David Ngoma, and Psalms. Se almost sana sense saye bi bamwa na Yankopon the prophet foforo ayede aba. Na sa ensesaye na nipa boni fo no eyi Yankopon asem firi mu no. No de ngoma foforo ayede aba abes ahye ne ma. Enti mra Israel for say Bible no o man Jesus and did that. Jesus did not hear any anoma ni tukoye na miracles but o man fa nche Bible Quran dey buy Jesus edaya wo na okasai was no say Mary akoba adwama nti o mu besi na bo akuno ye wo no to okoda adua bi so ne afa na dabiru sa bia ba ne kramo fa dura chiri abeyedi frem kitinkiti bi na bia na gu okoda say na Jesus da mi tumi o de amaniti that day na bia no eso ye brit of man ma mi di ama ya wo no to ano kasai any Bible e Quran adentia omu Jesus diufo no omu njinyame ndi o omu yiye de efrim because omu se sa akora ye man kwan ma sanse mu nyina ba o ba beji anim o Israel nti nya de e be ye de ye be man kwan nti miracles ne niema Jesus ye dodo no omu yifrim Oba Quran mo Jesus verse Suratul Maryam full verse Quran yo Suratul Al Imran Quran chapter 3 full verse of Jesus of Jesus nana but yeni Muhammadu enana verse of Quran yeni Muhammadu maame verse of Quran because of say Quran enye Muhammadu na de ba a speech from Allah Yankopon nu ma sem enti de omu yi free Bible no mu no mo dane ne de o mo pebe hye mu ntina me de commission foforo ye de e ba se de be ya o be hye ne som de ema oh okay what you say it Jesus yanku no Quran say wo ma kotalu wo ma so because yemba Bible
Bible koraka say Jesus ko bom pa say be ya masa kuruwa no enye de empare no na Nyankopon say na yetie no nti die nti na nyame tie ne dofo bi ti say Jesus no ma ya ku no animguase ewo we no nyame fa na de ko nyame fa na de ko nti omo bi no mo chi no born na say you crucify Jesus okọ Nyankopon che we believe in Jesus Christ oye Nyankopon commission na commission for no mo di mu pa no is part of it. And in Islam, no, you believe there is Jesus Christ. There is Jesus Christ. And then you not some baby of Quran, but he's a prophet. He's not God. He's a prophet. He's not God. He's a prophet because one being and one kanta say ni pan somono. Meaning say o program from time. Yene aso for the baby shia. Or being to me, mama one verse. Jesus Christ say me nyame mun so me no. Nipa ka se oye way and lighter oye kwan message na nyame de bere no se ugidi a ebe ye kwan papa ama ba se wan ji message na dia ono ankasa de oni bibia he so obesa yare obenya na owufo wo se maja no nchen wan fa ne pe anye de ankasa da adenti na Israel for pe miracles ze Nyankopon esma komsheni bia ba Israel no ma ne miracle said the be o mo ba gine aye de adi and the prophet na mo ba ni nyina miracles Moses Islam e fa na kalamullah no ni nyame kasa direct to be the necessary motu omze na adam te sen sonoma yes Moses hu ehu nyame physical wan to be amfa na liya no ka say nyame me pese me hu na nyame so nko twen ni obopo bi so oba na light bi pie no collapse ye la yudrik al basar wa huwa yudrik al basar ani bia no betumi afa Nyankopon enti bi hu so bi ka chem se mi hu nyame na ho ya mesere obetumi hu nyame ana asofo no bebre hu nyame omo bua omo ya konkonsafo they are lies obeda hu Nyankopon se oben nyame na se nyame de isanchireni bi brawa it come in a form of dream duduona even prophet Quran enye bebre tutuona hu Nyankopon nti Bible bi asina no obia ntimi fa na ni hu se hu nyame da papa Adam Nyankopon de nsa ebo ani prophet ni bi si egususu ya de ba ye eti wa ye ya boni atwa enwo ahia o se wo hu nyame they are lies amon kan ko because asofo for no bebre wo hono ma nyame yi ne ho adi kire me se ni yes obwa enya no Moses se nyame me pese me hu Moses no ni nyame kasa direct o si nyame me pese me hu o se kotwa no obopo bi so me ba na nyame sha se opie ne ho nhira ne collapse ne ma ne wi ma Nyankopon sa nyane no ka se Nyankopon e engina mi pese me hu bi papa na ye kana asem no wonye nipa ketewo wonye obi chest like that o na hwesuri de oboy na hwe asasi de oboy o ye nipa bi e o se nipa di o ya obi e o se enipa e di agoro no wani we se obehu Nyankopon agi se heaven This is what could through heaven. In Islam, so you believe in heaven? Why not? Anything I am, but I think I know I think I am. Oh, okay. Heaven or if an al Jannah, ana bunsam jamo Jahannama, and also ewo. Inti ye bra ye bring in ano. Heaven I pay. Apart from that, you hear. And I say Islam ni Christianity no kwa similar. And then nyina ade ba ko na me ka say prophet ni nyina no mo de one message ne ba. Name Jesus wo ko ye no. Ana Christian e bai. Ni bi no mo fa no de ni ye nyame somo no. But na otiase ye ne de no ekramoni. Jesus. Ye ka say obi ekramoni a, obi o ka say som nyame ba ko. Obi a osum nyame ba ko a onfa bibia e me bata Nyankopon ho. A odi ne wure nyina ahye nyame mu. On the ekramoni. Sa commandments nyame ma Moses commandments nyame ma commandments mene erade wo Nyankopon eni se unya nyame foforo bia kam se eno so Christian side no so who believe say very good but who believe say oh Christians one thing I don't understand with them ebi say oye nyame ba ana me boa sure ebi say oye nyame ebi say oye nyame ba ebi say oye nyame miensa which is which eja obane sunsun kon so which is which and until na Nyankopon de Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba say sa asem na omo kane de enya no kware eye no be sa obeka se nyame wo ba
the entire Jesus nyame ye ne saa ne maame Mary na o ye hutiuni no a pious person say ye to Maryam ye Mary yeah Jesus ye Isa and the Bible mudin no they say Adam say no cry no Christians yankasa say to Adam unlike Muslims even Isa ye to Jesus din more practicing Christians because more mudi Jesus no mo ndo and the way Hebrew word no the way Jane be name Jesus is the usual so be say interview or the usual and the Jesus no enye mrofo no na omo create here but nidi at the usual sa Hebrew no ka Hebrew Aramaic omo frɛ Nyankopɔn ilah ana Arab so frɛ Nyankopɔn Allah kasa no ese because no mu nyina omo continent ba omo nya omo di nan kasa de nkenye Jesus usual usual Ogusu invite pastors na bi so omo sa question okay omo answer usual enye Jesus there bibi te say King James. Who is King James? King James Jesus mere na wo wai but obetna say compile Bible together and odi ni din here there at the two so enti there are some niema bi a omo di bebiri abehihiem and I mention secret about Bible the more o translate kasa e dey about different language no na meanings no na esesa mo sini so o sesa mo si kasa e dey about santi kasa o be sesa niema bebiri Arab kasa ye frɛ bi beti say kha alphabet no e bi de zoa enti sa zoa kha we so dey ba brofo o be kyerɛ ni say no matter what you say kha o be ni KHA e be ka na che say ensesan ye aye den abam pronunciation there but Jesus na wonye broni na onka brofo na oka Hebrew Aramaic no sakasa na oka inti Bible no asesa but many language ama niema bebiri abam iti na Yakobon de commission fuforo de eba ana make an see gina Jesus asem so abayira o topic no ebe ye full topic e bia Jesus and Islam na ya wura na asemu ye ba na me fa question we ntwom ti say wo si Jesus na onye broni na e image bebiri ho no ma uhu say I draw Jesus meaning your image of Jesus Christ bro you research mami oye try ni say mrebe na picture by ana mrebe na Jesus wo you see picture no we say Mary Mary Magdalene also or the towel paper Jesus any man picture it come no problem sure enti no problem you see through that na the image of Jesus so unya obi who the type of people obi mu a face say nkwa na obenya unya ni trinwi unya na bojo say unya ni height unya atade a ohye so they are lying to us this is common sense but in Islam no do you have a picture of at that Muhammad? Time there was no picture at that time there was no picture unti unya picture ana picture unya ye message no ani hiya ye nipa ni picture ni hia yen na mo message na ode ba ye no se obegye message na atum de aya adwuma na ene hia nkramofo enti mo ama Yesu abodwe se mo ama ni tirimi bebre but mo say na lium ne tuka ade no so that picture that they are showing is not Jesus even Christians bebre above Jesus debate na beto ho so that picture they are showing is not Jesus. So sa niema we omo be dane nyame asem bi hihye mu nti na nyame de prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ombe kan kure na ewo Jesus ho ene de omo di asiye nyina embre agasama wow awuzia yeguso ene ye Sheikh Ahmed ena atwitwi nkonwa yi menim se nkomo twitwi no yesua de na niema bi wo ho no ma asenka enye na nka menim se I mean a whole lot say Jesus was a Muslim. How possible? But still now no Christians cause them ekosum Jesus. And so which is which? Yeah, here asango so no yeah be ma yes of panin ba so aba na ya compare na mienu na yehu babi anokre na ewo anti Sheikh Muhammad and Ahmed na yeah Ahmed
ana yɛne na hwehwɛ nkɔmmɔ menim sɛ wosua deɛ w'ani nso so agye ɛyɛ nkɔmmɔhwehwɛ a yɛhwehwɛ no ho Sheikh what me ate ase sɛ Jesus Christ by no koye na Prophet Muhammad so ebae ne say na Jesus bae na make say o the Christianity bae no Prophet Muhammad so bae no wantimi am say nyame enum asem antimi ansesa omo ana omudi Jesus Christ e still na no mudi na chi binim se question na me bisa no what meti wase chese na wo senka wa besesa Christianity at the asom for aba nka o the Islam bae no na wo senka Christianity no e conform na nka Islam e be take over sure very good so nim say o Judaism Jew for oko Israel mo na doso omo mu di Moses achi no by Jesus bae no wo be ka say Moses mara no wa mba mesei no name be share ma because e so baako what you say ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam on so Jesus there na o de bae no wa mba mesei no name o be share ma because they all came for a one purpose say enipa ensom Nyankopon baako pe na enipa aso oden ana ama enchichemu ayede aba Nyankopon message die e baako pe enti Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono obaye no what the message na Jesus Moses Noah Abraham obi ade bae the same message ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ede bae se obi anka se Nyankopon e baako pe mamu nsum bibia enka Nyankopon baako pe no so what you say nti na kase omo bae nyina na obi apuchi se Nyankopon baako nyame baako all the prophets Moses, Abraham, Noah, Elijah, David, Solomon, Obia. Sanke yeka miracles Solomon's miracles nyame de ma no na so change Jesus there. Solomon. What connection with mfnama. Otumini mfnama communicate. Otumini different creatures. Abuan tati akora kasa ote. Do you have more Solomon ma Quran bebre kwa. All the prophets. Abraham, David, Noah, all the prophets. And I say na Bible man won be no Quran. Nti di omo dane na omo say no Bible no mu no na Quran be ni. What am I saying? Di omo dane no omo say no bibi te say omo si Solomon etwempana Solomon na nempana o wire nom 700 na nempana no 300. Nti Quran be say yem toro yem bongu. Bibi te say Lot Prophet Lot Sodom and Gomorrah omo se won ne baba eko die later tro nti Quran de ba se onu Nyankopon ne commission ni onye bone kese we nti niama na omo twetwa ntro yi o free mu de omo pebe hye mu no ta ana Nyankopon ogo kan songs of Solomon a o yere be ho ogo kan songs of Solomon a free verse 1 e kwa menua ka se nti ne we Nyankopon commission was it any more say ni papa ko si dan twem pana 700 na we were 700 na what ans for 300,000 ma 1000 enye no kore nti na Nyankopon de Quran ba se sa ntro ni nyina no oba be ya free okay yen hwe kwan Islam fa so ba okay 7th century ana Islam started here am say ye were 1443 years Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni waji 1443 years. Na owo afri your friend Muhammad bin Abdullah. Sa Muhammad bin Abdullah no. Ne papa na de Abdullah. Ana ono de Muhammad. Na yanyem no bosomi ensia. Ruaya bi ba sa bosomi ensia ana ne ma me Efrim. Allah no best. Ne papa Efrim Muhammad. Odi 6 years ana ne maame so Efrim ti uzi odi se na ne papa Efrim odi na oyanyem no 3 months ana ne papa Efrim enti Muhammad na wo mu no ane de obofo bia mehye na maame ama sene Jesus Christ ono ye be share no honkom Muhammad nso na am se ye be pet time near treaty sa topic no Muhammad nso Jesus e ko no ana o share no honkom so obi baba isimu Ahmed your friend Ahmed
ne din yɛ Muhammad Ahmed Mahmoud. Nti Jesus hyɛ no nkɔm sɛ ɔkɔ na n'akyi obi foforo ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛba. Nti Muhammad ne deɛ na Israelfoɔ no ɔmo a no ɔmo asua adeɛ Jewfoɔ no ɔmo nim sɛ prophet bi bɛba. Nti dodoɔ na to free Israel ɛbɛtena Madina. Nti no na kyerɛ sɛ ɛno no ɛnyɛ sɛ na ɔka nyame no ho asense nyame ne na bɛba ne mum na ɔkyerɛ sɛ Muhammad ɛna ɔmo si nyame bi na ɛba. Yɛbɛpɛ tab ne yɛpɛ Bible quotations. Come to the second coming of Jesus Christ, the second coming of Jesus Christ or something, but it's been so many years. Yeah, Jesus. Any Muhammad Islam asema na America no. Opa yɛmfa nto wɔ ne nhwɛ Islam. Jesus ɔbɛsan aba. Sure. Jesus bɛsan aba bi. But ɔmba sɛ nyame. Obebu atɛ. Ɔba sɛ na dwuma na wanwie no. Anka Israelfoɔ kunu na nyame fa no kɔ. Ɔba bɛtoa so. Oba ekramoni nkramofo no obekọ ana oba mpo a wa make sense nkramofo se na Jesus ba obekọ he pamu ne jabo jese pamu ne she na taade na o she Muslims nti se na Jesus ba obekọ baby a she shoe tenten any tie any China shoe tie te shine no esi se na Jesus ba be wura Ghana ha sesi a na se ewiase sesi a oto na ni a o hwe ni image na o mo ankasa de ma aye na nkramofo fie ni obekọ because ye na ye se on ana sure but obeba abetoa na dwuma so awu ama nkramofo asie no ansa na ono na beba beku antichrist. Okay, ono Jesus na beba beku antichrist. we see, I think we see a broad topic here, different topic. Yanko Islam no so enti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nana Abdul Muttalib eje ne se o hwe no ne papa ono nso de ekoba aye ni se ono nso wuja no nti papa ne beye akra ne beye mobo obeye asantifo se awisia oni papa oni maame oni obi abusua na wo free mu no ye from Quraysh FSS asante akebeka se oyoko abusua ene ne abusua kronkron pa edim ewo Maka Arabfo abusua kuo no na osori ya na oya akora papa enti omutu ni di Amin enti uti sakramoni bia de Amin asikire se nokwani obi oka nokore nfre al Amin oka nokore enti we ndwan ya na ode ama na ohwe we sika na ode ama no na ode to ama no because na oka nokore by na nyame wo ni fie bia ene na afi bia ye kwana fe na Makka no Kaaba round Adam ene beto foundation no eno ye de ne wo na eye bosom 360 plus ana na egu sa edan no because Arafo no be sorry hu dan no Abraham si one ne ba Ismail omu ne si sa dan ba omu sorry on beto sa dan no omu fa ni se eye ade bia eye ade sononko bi nti omu sha se omu som no nti se bosom da we fi a na wafa na ode akotum bosom da we fi a na wafa ade akotum na yakopon yi sa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam no eye de ebai se on be kasanchire omu se omu nsum yankopon ba hakope nti ye obotan bi o Makka mo fa Gar el Hira omu ko Makka no omu ko haji no ye omu ko excursion ewo ho nti mre bi no obotan yinum oko abakose mu a yase hatta arsala Allah lahu malakan min malaika wa huwa Jibril yakopon sane sura bofo bi efen Gabriel e de ba sa abotan yinum no baka chense ya Muhammad ya Muhammad ikra kinkai sema ana bikari ni ma kinkai because ni papa ni oni mami ni wan ko school twire ni di Muhammad ko radu oni ma de koro he was an illiterate such a person na yakopon de ngoma Quran we di abre no memma Quran English version no ko wuri do bon say this is a powerful book obi a wan ko school to be fa ngoma we mba very powerful echo details bibia ni wiase anyame anka ho asem enti sura bofo no so no mu woso no se ikra ansa no bia na maka se ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kin kai wo nyankopon wa obo wo ni dim khalaqal insana min alaq
alama al-insana ma lam ya'lam Nyankopɔn nti verse revelation a ɛbae ɛwɔ Quran no suratul Alaq Muhammad sɛ sura abɔfoɔ aso mu awoso ne ho yera ne kakra nti odwane yɛ ɛkɔ fie kɔ ka kyerɛ ne yere Khadija sɛ samere no adi 40 years sɛ ya Khadija me yere Khadija zamiluni fantoma kata me ho ana yɛde ntoma kata no ana sura abɔfoɔ Gebra nyame asum ya ho bɔbɔnka no ɔsan ba hɔ na ɔbɛka sɛ ya ayyuhal muzammil ɛyɛ wa ɔsɛ yɛmfa ntoma nkata wo yi kumfa anzir to America na kɔbɔ de wuro ɔka asɛm no ɔka Nyankopɔn asɛm sɔre nti wɔsɔre yɛ ɛkɔfrɛ ne kuro no nyinaa sɛ ɛyɛ Makafoɔ Qurayshfoɔ yi sɛ ɛnnɛ sɛ Nyankopɔn ka kyerɛ me sɛ kuro foforɔ bi so ɛɛba ne mo abɛko a mo bɛgye ɛdɔm sɛ Muhammad woyɛ no kɔni nti ɛbɛgye wadi nam sɛ ne Nyame asoma me sɛ meyɛ kɔmhyɛni de ma mo na obi ayɛ din ɔsɛ wonim sɛ saa kora wei deɛ ɔntumi nyɛ dɛ ɛntwa ntorɔ ana ɔno ane wɔfa Abi Lahab na ɔsɛ tabbal laka no menka wo sɛ wobɛka saa asɛm wɔagyanka wei te sɛ wo sɛ Nyame bi mpo wɔ hɔ no wɔbɛsoma obi mpo a yɛyɛ sikafoɔ a yɛdi ma ahemfoɔ maka ha ɔnsoma yɛn na wo na ma kwan ma ahɔhoɔ no nso obi aka na adwene kyerɛ no ana ɔmo kɔɔɛ ɛna Nyankopɔn de another revelation ɛde tabbat yada Abi Lahab wa tab Nyankopɔn ɛdome saa Abi Lahab that is the start of Islam wow nti ɔbrɛ 13 years no ɔsɛ nipa nye Nyame baako ɛwɔ ne kurom nti Islam fɔre baa ne sɛ wobɛyɛ Nyame baako nti asa na wobɛyɛ kramoni gye sɛ waka sɛ la ilaha illallah Muhammad rasulullah megye di sɛ Nyankopɔn ɛyɛ baako Allah no a linguistic origin okay Allah a linguistic origin something which is worship ɛyɛ bofia pɛ a wɔsesa no woyɛ ho biribi a ɛnyɛ yi obia ntumi yusu saa din ni da ɛbɛsi nnɛ sɛ wɔkyi saa din no ama no ho nti Allah ɛfiri ilah mu na ɛbaeɛ sɛ ade a ɛwɔ sɛ obia som no ɔyɛ baako pɛ Muhammad nso yɛ nakoa ɔsaa ne commissioni Arab kasa mɛfɛ no al-i'tiba to follow the footsteps of Prophet Muhammad sɛ obedi Prophet Muhammad sallam ade a ɔyɛɛ no obɛyɛ bi deɛ waanyɛ ne mɛnyɛ woyɛ a wode ade foforɔ abɛka som no ho yɛdeɛ no saa bi na Jesus Christ no kɔyɛ yɛ a Nyame soma ba bisi so wate mase mate wase paa nti deɛ na na ekuro no sofoɔ no yɛ ne bi som ndua ne bi som nsuo ne bi som nipa papa o mawu kɔ te sɛ Jesus ne Mary na ebi som motia ɛne jinni ne bi som ɛboɔ ma no mu nim sɛ Nyame wɔ hɔ Quran sɛ la in sa'alta man khalaqa samawati wal ardi yakun Allah obi sa mo sɛ wan na boss ro boss sɛ mo sɛ Nyame na boy na mom yɛ fa saa nneɛma wei so de akɔ Nyame hɔ okay nto he na nanom kro mo begu nsa twedi ampo onim sɛ Nyame wɔ na mo o fa saa nneɛma wei no so no ɛna de ayɛ de akɔ Nyame hɔ ɛna nkra prophet Moses sɛ Nyame sɛ da bi akyiwade me Muhammadu no kwaji sɛ me message ne na obetia ansa na otumi akɔ Nyame hɔ enti mamu mfa bibia so nti ɛhɔnom so na Muhammad so sɛ ne Nyankopɔn ka sɛ obi ntimi nkɔ agya no hɔ gye sɛ ɔnam gye sɛ wonam no so nti Muhammad sɛ nam no so a ɛyɛ language asɛm na Nyame de maa no na no nkyɛ sɛ wona woyɛ Nyame no no wofa ne asɛm no so so ɔbaa sɛ monsom Nyankopɔn baako pɛ enti ne kuromfoɔ no ɛfrɛ ne sɛ Muhammad wo yɛ ne uni problem oyɛ yɛ ba oyɛ yɛ dehye ba Nyame na wo se yɛ nyɛ Nyame baako pɛ no ajahalakum ilahan wahida o pɛ sɛ oyɛ Nyame nyina baako pɛ no na yɛ mpɛ nti sɛ o pɛ ɔba papa wo yɛ mu aware yɛ de bɛma wo so o pɛ sɛ yɛ wo hene a yɛ de bɛma wo o pɛ sɛ yɛ ma osika a yɛ bɛma osika na emum Nyame baako asɛm ne de gyae ka na Nyankopɔn de revelation ba kuliya wal kafir Muhammad ka kyɛ kafir fo ne sɛ la a'budu ma ta'budun yan bani mun besum mu Nyame wala ana a'budu ma abadtum mamun sum bani yan ban besum ye Nyame wala antum a'buduna ma abudu mun tana mu baby mamun sum ye Nyame yeso yen sum mu Nyame lakum dinukum wal yadin obi an sum ne sum ntu ye kramoni no wanya Nyankopɔn ba ko pa o nya kramoni okay o ye salla kama akom kire ya ba o kire kom
wo sika obetumi akọ Makka obeyi tutuso dudu na wa nyi nyame ba ko ye zero because anything na commission ni bai obetena asase so 13 good years obetena asase 23 years 13 years o de ka se nipa nyi nyame ba ko 13 good years unya gidi se nyame ba ko pa obe no monsa obe bo adwama obe bo koro no obe de wu abekwa heaven because why nyame ba ko 13 good years ema ni dwane ye eko kuro bi e fa ne Taifa ni kuro mfo na wa brɛ o mo ko duru Taifa no e ben ni kuro no no so ko kanya me asem ne hokora de mu si na bo Muhammad si na bo mu si na bo moja pram no e ma no koto bi afuom e ma kuani ni srɛ na kwa ne ba ko bi se omoma ni su no nti na kwa ne bi sa nsa o ye Muhammad e fra o sei obo ni di o ka de ato kyerɛ no no ono nso na o the people of the book yeah Christians and from ahli kitab people of the book omu nimnimdie okay ano hu se kai sa prophet we ya kan ho asem into ono ji kan ji ni di okromu ho asa na o learned no learned oni say we prophet nti wokotena bebi odwe na ho no ana okenkan Quran nyame san revelation by Quran chapter 72 qul uhiya ilayya annahu istama nafaru min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd na yawo abodie bi e from jinni abodie bi e from jinni yenhu wo mo arab kase jinni ade bi e ma jim nun bi e hidden into heaven e fen janna bonsam je fen jahannam okay inti sa jinni no mo ye hidden o ma si en fa no fato te se motia ba motia no nko na jinni no nko jinni ne strong e che motia no inti o mo ebetie Quran no ama omu gidiye ema omu kokachiro mu kurumfo se yakote nwoma bi a atene yen age edi nti ya yen kramofo nti sa abode anu so tubai wow nti prophet bebre ya enye nti akoba se o mabopɔ se ye bekuno nti yakopon e ka se ontu mfiri ni kurom Makka ndwane nko Madina nti odwane firi Makka e kotena ni kurom Madina for 10 good years because of say nyame ba ko pe so samba Makka Osaba Makka wi ena obe konka Makka no nti ya karamoni na wo yesalla na wo busum wayra so ya karamoni na ko asori fie sa ko jem paibo asma nan kan mebisa no ya ci wade so bi betena TV so ana wo show yi wo invite obi no oba no hu se ne ma sese no kom no fere malam so enso mi sa malam fo no omo no ya omo na kramusum no mo hye omo malam se bia we yi mama tell the meaning of malam muallim teacher malam asichire ni se teacher muallim ho chira papa kramusum so ko fa ring impo hye se embo ho ban waso mbosum okay o ko chire Quran ni bi e di gu ade so na wo chichire na wo di sen wasen se embo ho ban waso mbosum wadwumu na wosu nyanya me ba ko pe that's the foundation of Islam se wo ko baabi se wo ye sofo so wo ye malam so wo ye konfo na ohwe wo hyebrem ohwe ma wo mpo no wanje and 40 days wo ye sala nyame nje ugidi so Africa musumu dabi asemi o kan san sisu biem na se wo ko sofo ho konfo ho malam ho se wo hwe wo hyebrem mawo okay na ohwe mawo na de obeka no wanje andi mpo a 40 days nyame wanje wo sala ugidi so Africa musumu aje si ayo to ba foforo wasere bone fa se nyame ma ye bone fa me bone chemi ne atuba ansa no asa bankara musumu that is Islam nti Islam no bisa se Islam for buy okay enya sa niema na na nipa ya Nyankopon soma komhyeni ni bai sure ne bi suma esum nsuo e bi sum ndua e bi sum niema e bi sum motia eni jinni eni abode afoforo eni ti na nyame soma komhyeni bi ba ma ne be brave for 23 good years enti se wo no komhyeni na ba na wo gina di no wu kwa na se wasa ko wura niema no sa niema ni mu a se wo nye kramoni okay Islamu ya mfresika yese wa ya juma pre ansa no wadidi any Islamu Quran say inal khamr wal maisir chacha nyame ya ni jenu chacha insanum ni nyina ya bonsama de na ni pa de fe no mala no betena sebra me ma oloto number
Does it make sense? This is sports betting, no, betting, no. Ade bi abema double money bi e chacha. Quran o in general wanka luto se chacha. Nti ade bi obekwa akoye ye chacha bia no. Nti sa nipa no no say malam no obetena se bra na me ma luto number nkotwa no. That means he's not a Muslim. Awusia. And yasua de and say show we first time I win here master say over share na unu bi nhwe bi share na obi nhwe bi because adusua kase na yenyina yesua ne no ma bebre ne yesua ne no ma bebre na yesua na yegususu ye den yesua chacha bet is against Islam religion no yeah the jwadi nyina this is the first episode yeah be here the way nyina no abana dwie na mene Sheikh Ahmed and I komo and your main topic na the origin of Islam kwambe so na kramosom kra e bae kramosom fu hina bae wana de kramosom bae and ye nyina ye hu say Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ana ode nyaka de amintimi nka obetua kana santi Nyankopon asumdwie enka no Nyankopon asumdwie enka no Prophet Muhammad Nyankopon asumdwie unse yenye ni nyame nti ye boni din ya na ya sere nyame asumdwie di ama no se ye bo Jesus din ya se Nyankopon ahumoboro enka no ye bekete se alayhi salam ye bo Moses a nyame ahumoboro because of a prophet omu hia nyame ahumoboro. Okay. Anti awusia na minimisi asua de ye ti se bia we kramoni na se no ma bi so kra kire wadwen a numbers bi go ase betima frɛ na wagen chechire mu bia enchechire ye chechire no na wo question bia betimi de afa comment section betimi wagen chechire ato ye comment na se na wasua bi anti na yasua de the origin of Islam yehu babia Islam som ne free bae Jesus Christ di come bae yasua se Jesus e di come bae obae no nipa bisisa na numa asema nyame edesoma na bae na eni ntina Nyankopon esoma ye Prophet Muhammad nyame asundie enka no nyame humobro enka no ama so bae a ene ode eye the Islam religion so aba enti ene ye de dwumade ni nyina ebesia no mene eye Sheikh Ahmed ana atwetwen enkomo enti nyame ka ye nyina ye no ma ye so de say that sentence so ye san the next episode so abro akran aba interview we so ani ji ho a bo modi aso beko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it subscribe na so a adoma keto be ban chen na waboso na select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi bo modi aso be san so a share